Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Uba po Lyngdoh o Menteri Sarkar ubalong ru chairman ka regional committee yapan bedput ka West Khasi Hills district ulong bakaji kren ka baningkong jong ka committee halor ka kam yapan bed kalong ka basay so ba ha ka bala yo man yakran ya shibun ki aka ban pendap batna kalian ki board district ka West Khasi Hills kilawan ra ru iki benta ki bakongsan ban pen i ka jingdon jong ki Shnong ki balong kloy ban wan sya ka jela Meghalaya ulaya thuru bana ka thop jong ki sanpu atli ki Shnong Kidan sapway Tylli ki bala ajing tho bat ki bala menjor bakin dan ha Meghalaya bat khandai Tylli ki lapen pau bandan sha Assam ya kani na kadang jo ba po Lyngdoh lapen pau ha bakran ki lat patai khubor hadien ka jinganang jong ka regional committee ka West Khasi Hills ka bala long ha ka singi tho dien ka tayo ha TRYSEM hall DC office Nongstan So kita sudah mendan ya ka jing kedua jong ka regional committee kalau ka kam kapur jong West Khasi Hills district keputusan yang ke committee yang banyak ya ke jingalang ada jingadan lengkap jong ki ramba ada ba kipi pangyang dari co-opted member XMC Parliamentary Women MLA ba PNCM Deputy CM PHDC ba Lyngdoh Tongkar dalam former chairman of the regional committee Pak MLA Pak Bejok Guru MDC di hari meeting yang sebentar South Hallway di Shnong jom kita kapur amtam jom ke lampi sektor kepada dua ini areas kepada donteng amta kejing kejapun undai kejing yom Sam ru agim east project jadi kalau berpembet juga kejing ide pada West Khasi Hills kejing keren kalau orang seiso ba namar gilayo ban pau shibun ki kita bidang dari berpembet wanra ini yang PowerPoint presentation da district administration but lagi tu Shnong dapat ya bernama juga Shnong kita long willing banwanja Meghalaya nak list joki Santo R kiran South Way kita la ai deki jingto but kita menjur ba kindan Meghalaya but kendai tadi kita bawa Kwah dan kejela Assam di apa di lalak dan kasih kalau bila ikut lengkap bab kini dari cepat di Shnong nilai dulu yang besar itu saja syara lebih sektor lagi tidak si marwan bab ya iki we pada intervention kum ke GIS mapping terkait dengan penyiaran syakmat di kena regional committee kan sasau in-house dan benda ban deliberate pada handor jom ke outcome jom ke jing kedua benda resmi bagi input sekitar ni benda resmi apa standard manju itu EP ba nin resmi bila ai sudah open invitation ke jekat ba ya kat kibam day dekat jom regional committee bagi lah apa ni kedua partner syong bagi nin kumba arkenta bagi kenuan kita lawan Malaysia pertanding kita bagi air lagi memorandum joki diketuk ya ke FKGP WKSU hidup ba Norman South di bentar sifat Malaysia bentar ini kisah boy lagi Shnong lagi lama Shnong kita bentuk kambun yaki nongsho Shnong bagi Shnong kambun beberapa Shnong ini kasih bagi garo Tom kejongi kenoman penyiar cermat nama rupa kembali bitip kenega jing pembek pun keba lawe pendap senam kepala dap ya kepala dap beri sign dulu agreement pada ke Sarkar Meghalaya Sarkar Assam
Lyngdoh ki Chief Minister Jogri Atli Hijala Agajingdom Langdom Union Home Minister. Babat ba isa sa inrir di sektor berkata di ini di sektor untuk ya West Khasi Hills, Riboy District, but East Jagdale Hills District.